Tariki ya 13 Werurwe duhimbaza abatagatifu Nisefore umwepiskopi, Eufrazia umubikira, Rodriguez umusaserdoti n'uwahowe Imana, Leandre na Angelo. Turahimbaza mutagatifu Eufrazia umubikira wabayeho ahagana mu mwaka wa 382 kugeza mu wa 412. Mutagatifu Eufrazia yari igikomangoma gikomeye. Ababyeyi be bari bene wabo ba hafi b'umwami Theodose wa Constantinople. Bari abakristo batabujegajegamo. Bamaze kubyara Eufrazia h'uburiza bwabo, bigira inama yo kubana gusa nk'umukobwa na musaza we. Se wa Eufrazia yapfuye, Theodose ashaka kumushyingira ikindi gikomangoma gikomeye kandi gikize cy'i Constantinople. Eufrazia aranga. Nyina amujyana mu Misiri baba ariho baba, bakorera Imana cyane, bafasha abakene, basenga kandi bibabaza. Nyina nawe amaze gupfa, Eufrazia atanga ibyo yari atunze byose, abiha abakene, byari byinshi cyane. Nuko nawe yinjira mu muryango w'abamonakikazi baho mu Misiri. Theodose amutumaho ko uwamusabye ashaka ko agaruka ngo amurongore. Eufrazia atuma kuri Theodose nawe ati, mbwira niba wanshima nemeye guta Yezu Kristu, Imana nzima nihaye, ngo nje kurongorwa n'umuntu ejo uzaba yapfuye umubiri we ukaribwa n'inyo. Umwami arabimushimira kuko ubwe yari umukristo mwiza. Nuko Eufrazia aguma atyo muri abo bamonakikazi yitagatifuza. Umukuru wabo rimwe amutegeka guterura amabuye n'abasore 5 bafatanyije batajyaga gushobora guterura. Abimutegeka agira ngo arebe ukumvira kwe. Eufrazia ku gitangaza cy'Imana aragenda ayaterura nk'uterura utubuye tutaremereye, ayashyiraho bari bamutegetse. Bukeye bati yasubize aho yarari. Aragenda arayahasubiza, abigira atyo bamuburabuza iminsi 30 yose, atinuba kandi n'Imana ariko ibimutabaramo. Shitani irarakara, rimwe imuroha mu kizenga kirekire, yivana amatoga kandi imyenda ye yumye. Ubundi imuroha mu ziko yunamye, atekeye abandi bamonakikazi, arinda avamo adahiye na hato, imushukisha ibyishimo byinshi n'ikuzo yivukije ryayo ava kwa se wabo Theodose umwami w'ikirangirire, byose bibi by'ubusa. Yakoze n'ibindi bitangaza byinshi, akiza imbabare cyane cyane ibiragi, impumyi n'abahanzweho n'amashitani. Aho bigeze, Imana ubwayo imenyesha umukuru w'abo bamonakikazi ko igiye guhamagara iwayo Eufrazia. Nuko uwo mukuru wabo n'undi mu monakikazi basaba Eufrazia ngo abingengera Imana ibatwarire hamwe bose uko ari 3. Eufrazia ati, nimwitegure muzankurikira vuba. Uwo mukuru abimenyesha abandi bamonakikazi, batora undi ubategeka. Bapfa uko kwezi bakurikiranye koko. Nyamara mbere nta wari warigeze kurwara muri bo. Icyo gihe ndetse Eufrazia abibasabiye ari we ari nabo nta wari urwaye. Ntukagire icyo uhisha umuyobozi wa roho yawe. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. I Constantinople turahimbaza mutagatifu Nisefore umwepiskopi waho. Yaciriwe ku kirwa cyitwa Propondidi, arahagwa, nyuma umurambo we
bawugarura i Constantinople aba ariho uhambwa. I Cordoue muri Hispania turahimbaza Mutagatifu Rodriguez umusaserdoti na Salomoni umukuru w'abamonaki bahowe Imana.